Lamdam Asigi Tongan Tonganba Police Station Shing Da Khutsu Marum Pikhatnarakpa Leptri Ngarang Su Khulai MAKHAL Tarataruk Rom Pikhatnarakhi HAIRI Police ki Pawaman High Imphal East District Police Commando Unit Da Magazine Yauba 9mm Pistol Ama 9mm Nongmaigi Maru Tara 5.56 mm Gi Kapayariba Nongmai Maru Tara Manga 0.38 mm Gi Kapayariba Nongmai Maru Tared 12 bore Gi live cartridge Taru 36 hand grenade ani, stun grenade ama, bulletproof jacket ama, patka helmet ani, bulletproof plate ani, magazine post ani, SLF rifle charger clip taramari, 303 rifle charger club ani amadi, ilam live ammunition mari pikhalaki hairi. Amaromda Andro Police Station da detonator yauba hand grenade ama, kezi manga rom lumba masak khangdaba bom ama, M16 rifle gi live round tared, Insas rifle gi tokning punmathoi, 9mm gi tokning taratared, 7.62 mm gi empty cartridge taramari, 303 rifle gi empty cartridge chanika marifut taranipan, live treasure round ani, fiber helmet ama amadi, bulletproof jacket nipan pikhalaki hairi. Porampat Police Station da su pistol ani, pistol gi kapai ariba maru taru, stun grenade taru, bulletproof jacket ani amadi bulletproof plate ani pikhalaki hairi. Irilbung Police Station da country made pistol ama 7.62 mm gi nongmai maru ahum 12 bore gi chara maru taru anti-riot cell taru bulletproof jacket ahum bulletproof plate ahum helmet ama amadi 7.62 mm gi stretcher ama pikhalaki hairi. Imphal West District ki oina mayang Imphal Police Station da SBBL gun ama 36 high explosive hand grenade ama tear smoke ahum soft nose tear smoke cell ama SBBL maru manga, SLR nongmai gi maru manga, 303 rifle gi maru manga, AK rifle gi maru ama, US Eda Saba .32 gi pistol ama, .32 gi nongmai maru ahum, Baofeng radio set manga, helmet ani, Baofeng set charger mari, bulletproof plastic plate ama, bulletproof cover ani, high trajectory modified mortar ama, khongup zura mari, camouflage furit ama, camouflage khongrau ama amadi jacket ama pikhalaki hairi.